Мини-футбол, футзал – это очень серьезный вид спорта. Он требует умения не только индивидуального, но и командного хорошего духа, а это развитие ребят. Інтарэс да міні-футболу сярод школьнікаў Брэста толькі расце. Аб чым сведчыць штогадовы рост колькасці каманд удзельніц Кубка Меркурыя. Сёлета іх 16, а саміх гульцоў каля 200. Па выніках жераб'ёўкі яны размеркаваны на 4 групы і ў перыяд з 29 кастрычніка па 3 лістапада правядуць кругавыя турніры. Адновіцца спаборніцтва на зімовых канікулах. Згодна з занятымі месцамі на групавым этапе турнірнай сетцы усе удзельнікі працягнуць барацьбу за ўзнагароды ў 1/8 фіналу. Вырашальныя гульні плэй-офф запланаваны з 24 по 28 снежня. Я уверен, что их родители, их родные, близкие, они будут гордиться вот этими патриотами, которые сегодня приходят сюда играть в футбол, они увлекаются лишь какими-то виртуальными занятиями. И вот то, что они умеют работать над собой, умеют работать в коллективе, это говорит о их хорошей перспективе. Ну а для нас, конечно же, это подготовка молодого поколения. Юныя футболісты тым часам зусім не губляюць надзеі на перамогу, актыўныя, зараджаныя азартам, усе як адзін імкнуцца да яе. Я участвую в первый раз, но я буду стремиться до последнего, и вся наша команда будет стремиться тоже. Для меня главная победа. Для победы я смогу сделать все, что в моих силах. Я увлекаюсь футболом 4 года. Меня папа завел на футбол. Я надеюсь только на победу. Хто стане зоркай трэцяга турніру, даведаемся толькі напярэдадні новага года. Па выніках пераможцы і прызёры будуць узнагароджаны кубкамі, медалямі і дыпломамі. А каманда пераможцаў дадатак атрымае і камплект гульнявой формы. Дарэчы, кожны можа праявіць сябе і асобна. Спецыяльнымі прызамі адзначаць і лепшых гульцоў кожнай з каманд. Ганна Вуйкевіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».